Okurugera hambere yo butikirizana eyito ashanga hakitebe kikuru cha district ya Lyantonde amakuru nugoreka ngo kitongore cyebyo burisa kitebekaniso umushomo gwa youth livelihood program okubangura eminyeeto kuba kubasakshora mesento kurabira mu kurisa hamwe no kushubura amatungo gumutindo okutwera ho eminyeeto nanye namuchihe yoje akwani ndira numana muchiraba mwagira first of all mwagira you are going to go to our local microfinances, the circles. Very chain ya meat production to more opportunities. Na wakina eyoko banza abasako yo pasture production. Okay? Ya kabiri abasako yo mulisa wende ezenimi is a bull fattening or background ranching. Beitu bwanyuma yo kurikirize bugambe bagira ngo tubere umuhoho gona ecyaretero rukiko rwatoroga ubwo abinji bari kwegaranjura hero na kesharingo batebi tuze kombe kama kagiti tuze kwetungura mwe twashanga yemushomo bajya mkanto ena sente shore tutahe mwe mbukuru tubyabakora turyo mu kibina cyo kuri sembuzi mbwe ntuje n'abatoto mu rukiko nubaza kutusomesa okutarari sembuzi hatukana kutuza twasanga basutwara mu rusanga veti basutwara mu kuza kuri sabrani kandi situire capacity yo kurasa sabrani hata gite eminyeeto tuine capacity yo kurisa Brian captain tudihaka barabemba kuteresa mba kugira ngo Brian mukwireki bahandikira amazina gonoza kutunge muzimwe noza kutungene ningana benda kongera mukaka kobe no shubure muzi ushubure kimwe nyinshi wakaha nore cyahindukana benda zizo banka na microfinance ziri kwigura account ngo batwirize kandi no kubanza abana bagira ngo bacero mu ruturuturo musheke no gujuguta kandi bagitaho na sente zentambura beitu bashanga babetire busha tutade mu transport yatujewa tetufunyeho wadako kulya kati mwagala tukoleje mukuru w'ebyamatunga wa district eji omwe mu basindikire eminyeeto butumwa okwija kwakira sente za youth livelihood program nagira ngo haba impinduko mu ntebe ikanisa betwawente twazisanga mu rufura especially walo gitwakwatira ekali ubufura therefore ba youth betaga kola ki kugendera ko wali wabaine interesting abagalirawo sente immediately omushaki witwa makuru aho yarugiro mu mwanya ogu yasiga bingi bacetorire kitebe cha district eji barinzira kirakora teho gasha kwa Sandeke William.